Ini yang pinagana wakil yang dalam Saraswati dengan yang wakil. Ini matur suksema aturan titiang majang rek idedani pamandak senania. Kian lunas uratian idedani sareng sami duane parikrama majang kekawin. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sane maraga suci sane banget bakti titia. Bapak Kepala Sekolah sane wangian titia. Bapak Ibu Guru Dewan Staf TU sane kusumanya titia. Nalar para semeton siswane kesami sane Kristen asli titia. Matu perwani atur titia. Miring sinarengan ngaturan rasul pengayu bagi majeng ring ide sanyang widi wasit guane melarapan asum hete baru begrahe ide mawinan nirage sarang sami presiden mangguhin kerahajaan guane ide berada sang pengikut nastawaya aturan wangi duen ide dani miring yang sayang dan mengucapkan indik Yodalan Saraswati sane baca kawadah oleh Bapak Ide Bagus Manuawi. Antu Bapak Ide dane pada bakte sane wangian tidian asa punika diwawut tamuaning Saraswati sampun kawadah oleh Bapak Ide Bagus Manuawi. Mogi-mogi sare-sarening sastra agama sane sampun kawadah diwau pacang wenten pikenongyane ring perjalanane makasane. Ngiring ulang pikainane wen meluruh aji kawaduhan miwah kumandi pacang state presiden boleh. Saya makin ngelantur acara keramaian sembah. Nanging sadurung lantur iring-iring Menteri Sanjir indik wujud Trisanjir miwah keramanan sembah pacak menuntun oleh Dani Jero Waktu Subakti inggih galah atur ukutan titiang untuk para masati Om Sati.